Kamera dekat Xiaomi 15T series ni memang power sebab dia menggunakan 50 megapiksel Leica Summilux optical lens. Jom kita tengok perbandingan antara Xiaomi 15T dan Xiaomi 15T Pro ni. Kedua-duanya mempunyai IP68 water resistance dan datang dengan dual speaker Dolby Atmos. Dan dia juga ada AI Xiaomi 3D iSlope system. So, bila korang main game yang heavy, memang tak panas dan smooth je. Harga untuk Xiaomi 15T serendah RM1899, manakala untuk Xiaomi 15T Pro serendah RM2699. So, kalau korang berminat, boleh roja kami di All Gadget. Terdapat banyak free gift eksklusif menanti korang.